Pin krek ka klub Real Madrid bandino yaki katto ka ningut ki player ha kane ka iyom ko pansawan kana pin krek te ka squad list ka thamai na ta gilikai ha kane ka iyom ko pansawan kat kumi ko bo sport long pa klub Real Madrid klub pin krek ya ka list jong ki katto ka ningut ki player ban sadino ha kane ka iyom ko pansawan namar ka jing matno e ka jing syarem ha ka quarter final jong ka champion league kabala du jing kermen ru mentak ayom wad ban khur tang kawi ka trofi bat lah to kane ke jing pen kre ya ka list ka klub Real Madrid bandino ek player ha kane ka ayom ka ban sawan hato kan thup nem ya kerteng jo Kylian Mbappe namar pun hi ke jing keno ba kilaong ba Kylian Mbappe ude to player ba jam daw ha ka ba ulah kwa ban khur ya ka trofi ha ka champion league da ka ba ulah mino naga klub PSG phau se ke jing angnut jo Kylian Mbappe kalong penban da khongpong namar o Kylian Mbappe ulam mino naga klub PSG bat peniso seka klub Real Madrid hak ayom arajar pusau bani kur trofi hak champion league Henry Snubok bakar Real Madrid klakut no kalentia jongka tang ka quarter final hak ane kayom ke baladem haka baka PSG kadai kum ke champion kepada yokur trofi haka champion league kepada deru kasen kepada ningkong haka history jeng klub PSG bakla yokur yaka trofi haka champion league hadin bala mina o Kylian Mbappe bat kum juru mentak ayom ka Real Madrid kala kuno kalentia jongka tang haka quarter final haka champion league kadba mentaru ka PSG kadang don haka champion league kepada sekun haka semi final bat hadu kadno lese ka jing babe jo Kylian Mbappe lada mentah sai senpat ka PSG kandai kum kaladu haka champion league haka ba sansin lenter klem ka jing don lang jo Kylian Mbappe ka Real Madrid kala kurs don ka jing job bro sansin nyelekai batang smart wan phai biang u Kylian Mbappe seka klub Real Madrid sausin nyelekai kamyo ya ka jing job watang sinro kum taru mentak ayom keladu jing kermen nagap taju Kylian Mbappe ban khuri ka trofi ka Ballon d'Or namar mentak ayom imat bakar Real Madrid keladu jing kermen banang yo khur trofi kad ba Kylian Mbappe mentak ayom ka champion league layo hadu khat san kol bat deru player ban ningkong ha ka history jong ka champion league bla yo thep hadu shipau kol syabar nalaying Kylian Mbappe ulapan papat pa umpat don ya ke jing du jing kermen mereka thonghi kadai bandang treshitom nang nei syakmat banang yo ya ke jing job kublai sibun